Priče žena koje su dobile otkaz zato što su ostale trudne, rijetko ćete čuti u medijima. Još rijeđe takve priče da spjevaju do inspektora rada, ombudsmana, gotovo nikada do sudova. Ipak čujete ih gotovo svakodnevno od prijateljica, komšinica ili dok čekate u redu na kasi u supermarketu. Tako da svako od nas zna barem jednu ženu koja je zbog trudnoće ili porodiljskog dobila otkaz. Diskriminacija počinje u onom trenutku kada vas neko, kao ženu, na intervju za posao pita da li planirate porodicu. To se pitanje ne postavlja muškarcima i sasvim je jasno da je to pitanje trebalo da glasi ovako. Da li uskoro planirate trudnoću, zbog koje naravno nećete biti u mogućnosti da radite? Ovo pitanje se ne smije postavljati, ali ga skoro sve žene u potrazi za poslom istrpe i odgovore na njega. Zatim tu imate i perfidnu diskriminaciju koja se odnosi na zaključivanje ugovora o radu, gdje često možemo vidjeti da se ženama u reproduktivnoj dobi odugovlači sa zaključivanjem ugovora o radu na neodređeno vrijeme. Novi nacrt zakona o radu koji je trenutno u Briselu ponovo je, čini mi se, namjerno izostavio trudnice. Zašto opet ovakav propust, pokušat ćemo da razjasnimo sa našim gostima, odnosno gošćama. Ovoga jutra u studiju sa nama su gospođa Kristina Mihajlović, izvršna direktorica Udruženja roditelja. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala na pozivu. Tu je gospođa Ivana Mihajlović iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore. Dobro jutro. Ivana, dobro jutro i vama, dobrodošli. A naš treće gošće je Marina Vučićević, načelnica Direkcije za rad i radne odnose pri Ministarstvu rada i socijalnog staranja. Dobro jutro i vama, dobrodošli. Dobro jutro i vama, hvala na pozivu. Tema je vrlo osjetljiva. Nekako se to iščekivalo, Kristina. Čini mi se, čekalo se, nadali su se svi, ali tako. Žene prije svega. Iščekivalo se i čekalo se nešto potpuno drugo, odnosno bilo je najavljeno nešto potpuno drugo. Mi smo iz medija, odnosno u toku gostovanja, kada je i usvojen tada nacrt, čujemo, imali smo priliku malo prije da čujemo da je sada već predlog zakona, informaciju, odnosno najavu da će trudnice u buduće biti zaštićene u tom smislu da će njihovi ugovori na određeno vrijeme, dakle ugovor o radu na određeno vrijeme, biti u buduće produžavani kada one budu na trudničkom bolovanju. Prije nekoliko dana smo na jednom skupu koji je bio posvećen diskriminaciji, odnosno zaštiti od diskriminacije žena na tržištu rada, saznali od predstavnika Unije slobodnih sindikata da ta odredba ipak nije ušla u tekst predloga zakona i da objašnjeno je da je to bilo insistiranje poslodavaca koje je prihvatilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja. Na osnovu tih informacija koje smo mi dobili na tom događaju, mi smo u ponedjeljak pisali ministru rada i socijalnog staranja kao organizacija koja komunicira svakodnevno sa majkama, sa velikim brojem žena koje su trudne, koje nas pozivaju da nas pitaju da li je moguće i da li su dobro čule od ljudi oko sebe da apsolutno nisu zaštićene i kojima možete jedino da kažete da su potpuno u pravu i da nažalost nisu zaštićene. I zbog toga nas ta tema izuzetno interesuje, izuzetno nam je važna i smatramo da je to negdje od ključne važnosti kada pričamo uopšte generalno o diskriminaciji žena na tržištu rada, jer je negdje to polazna tačka svega. Jer ovo što ste malo prije vi u najavi rekli, na sudu ne možete, nemate priliku i mi kao javnost nemamo priliku da čujemo da se neke stvari dođu do suda u koje se tiču ovih prava žena. Upravo je to zbog toga što ni ne moraju da dođu do suda. Danas žena koja ostane trudna ukoliko ima ugovor na određeno vrijeme, prosto njenom poslodavcu je u skladu sa zakonom dozvoljeno da taj ugovor ne produži i nema ni potrebe nikakve da izgovori rečenicu koja jeste zabranjena, ostaješ bez posla zbog toga što si trudna. Ona ne dobije otkaze, nego njihovi ugovori jednostavno nisu produženi. Oni se više ne produžavaju. Kristina, kada vi saznate da je obećanje koje ste negdje dobili bukvalno pogaženo? Kao javnost, to je bilo najavljeno u okviru cijele priče o novom zakonu i kao dio javnosti smo to saznali prije nekoliko dana. Nadam se da nije kasno i negdje vjerujemo da jeste jedno vrijeme vjerovatno izgubljeno za zalaganje za to, negdje svi zajedno da se potrudimo da ipak do toga dođe, ali vjerujem da ipak postoje još prilika da se ipak taj dio zakona izmijeni i da zaštitimo trudnice, jer trenutno njihov položaj je sve samo nije dobar i nije diskriminatorski u Crnoj Gori. Kako da jeste. Gospođo Vučićević,
Rekli ste prije nego što smo počeli ovaj razgovor da ovo više nije nacrt, nego prijedlog, je li tako? Tako je. To nam negdje dođe, čini mi se, ovog jutra i ovog dana kao novina. Zašto se desilo sve ovo? Kako iz vaše perspektive i ono što je perspektiva ministarstva izgleda? Pa ovako, što se tiče Zakona o radu, on se trenutno nalazi, možemo reći, u finalnoj fazi usaglašavanja sa Europskom komisijom. Zakon je već, javnost je upoznata s tim, od 15. maja prošle godine proslijeđen u Brisel na usaglašavanje. Jako je važno da kažem da se taj zakon usaglašava sa 14 direktiva Europske unije i to je jedan zaista ogroman posao koji se odnosi na jedan vrlo važan sistemski zakon. Između tih 14 direktiva, 2 direktive se odnose upravo na zaštitu porodilja i roditeljsko odsudstvo i žena koje su nedavno rodile, dojilje i tako dalje. Znači, cilj svih predstavnika u radnoj grupi koja je bila na tripartitnom nivou sastavljena, koja je radila bezmalo 3 godine na tekstu ovog zakona, cilj je bio nedvosmislen, usaglasiti zakon sa europskim standardima. Neke direktive, između ostalog ove 2 direktive, su ad literam ugrađene u tekst novog zakona o radu. Nijedan negativan komentar tokom, jer to je jedan proces koji traje već 1,5 godina, praktično od maja prošle godine, nijedan komentar vezan za ove 2 direktive nije bio negativan. Ono što nije bilo u potpunosti usklađeno, mi smo tokom razgovora i neposredne komunikacije, i tu je vrlo bitno da istaknem da smo mi čak imali nestandardnu komunikaciju za Europsku komisiju, jer smo u 2 navrata bili kao delegacija u Briselu, direktno u razgovorima sa Europskom komisijom i direktno usaglašavali. Čak drugi put, ja mislim negdje februar, mart mjesec, u Briselu su bili i predstavnici socijalnih partnera, Unije slobodnih sindikata, Saveza sindikata Crne Gore i Unije poslodavaca Crne Gore. Ove direktive u svakom slučaju unapređuju položaj i opet ističem da su to ad literam unešani europski standardi kada je u pitanju riječ o zaštiti porodilja. Ali gdje su tu trudnice? Gdje su tu trudnice? Likome je palo na pamet? Trudnice su tu svakako, u tim direktivama, svakako su zaštićene. U kom kontekstu? Pa recimo jedna od novina u ovom zakonu je i zaštita trudnica, odnosno mogućnost prenatalnog pregleda, što znači da trudnica tokom 1 mjeseca ima 1 slobodan dan, koji se naravno plaća u potpunosti, za prenatalni pregled. Onda uvedeni su hranitelji koji mogu koristiti, do sad tu novinu nismo imali, do sad su samo roditelji, usvojitelji mogli da koriste pravo na roditeljsko odsustvo. To je sada omogućeno i hraniteljima pod potpuno istim uslovima kao i roditeljima. Također je novina, i ne bih rekla da se ovdje radi o nekoj diskriminaciji, naprotiv, ova direktiva o roditeljskom odsustvu je potpuno rodno senzitivna direktiva. Ona čak predviđa mogućnost, upravo u cilju afirmacije i oca kao roditelja, da u jednakim dijelovima može koristiti roditeljsko odsustvo kao majka. Znači, to je jedna novina. Mi smo čak i tu, tokom izrade, a opet cijeneći i naš neki mentalitet, ostavili mogućnost, iako to nije direktiva propisala, da se koristi roditeljsko odsustvo 365 dana, odnosno do navršenja 1. godine života djeteta, što opet nije standard. Onda smo ostavili, opet imajući u vidu taj naš tradicionalni odnos prema majci u prvim tim danima rođenja djeteta i njenoj ulozi, tako da smo ocu, našem Crnogorcu, ostavili mogućnost da obavezno mora koristiti samo 1 mjesec, znači 30 dana. Iako direktiva kaže da je to potpuno ravnopravan odnos. Sad, vezano za ovaj dio što govori, da, tokom radne grupe
ono što je bilo tokom rada na izradi zakona, ono što je bilo imperativ, to je bilo usklađivanje sa ovih 14 direktiva. I tu apsolutno niko, niti zaposleni, niti poslodavci, niti vlade nije imao dilemu. Ono što smo mi možda razmišljali na predlog jedne ili druge strane, vi znate da je donošenje bilo kog propisa jedan proces pregovaranja i udovoljavanja jednoj i drugoj strani i nalaženja nekog kompromisa u mjeri moguće koji bi bio na jednostavno zadovoljstvo svih nas, ali nemamo idealnih propisa svakako. Bila je i ta tema da se upravo ovo što je koleginica govorila, da se i zaštite trudnice na taj neki način, opet mimo standarda. Bilo je riječi o tome. To je jedno od pitanja, ostalo je još par pitanja oko kojih nije postignuta saglasnost na nivou radne grupe i ostavljena mogućnost, ja vjerujte, malo sam sad iznenađena da uopšte na ovu temu pričamo sad u ovom trenutku. Znači, mi očekujemo finalno mišljenje, konačno mišljenje Europske komisije i očekujemo vrlo brzo procesuiranje zakona u vladinu, a onda u skupštinsku proceduru. Stav na radnoj grupi upravo je bio da određena pitanja oko kojih nismo postigli saglasnost nećemo potencirati, jer imamo mogućnost da bilo koja strana amandmanski u skupštinskoj proceduri pokuša da o određenim pitanjima postigne saglasnost, odnosno to je bio stav. Ali prosto ovako, moram da vam kažem iskreno, nekako zvuči neshvatljivo odsustvo empatije u tom smislu, da prosto se da ustupak nekome drugom, a ne onome ko je negdje u biti nosilac ovog društva. Dakle, majci kao stubu jedne porodice, a onda imamo da zaista kod nas vlada bijela kuga. Dakle, natalitet je u ovoj državi u problemu. Dakle, mortalitet konstantno raste. I kako se onda nije vodilo tim principom? Zar to nije dovoljan argument? Da, imamo slučajeve gdje žene zapravo neće zatrudnjeti zato što su u toj reproduktivnoj dobi. I to odlažu. I to slučajevi dokazuju. Kako se nije pošlo od te argumentacije? Zar ona nije bila dovoljno jaka da kaže da li ipak moramo naći ustupak i otići na stranu poslodavaca? Je li se vodilo uopšte empatijom u tom smislu? Ili odsustvo empatije apsolutno prisutno? Apsolutno ne mogu prihvatiti nedostatak empatije ni na jednoj, ni na drugoj, ni na trećoj strani, ni na strani akademske zajednice koja je učestvovala, ni na strani NVO sektora koji je bio učestvovao u izradi ovog zakona i bio član radne grupe. Nikako se to ne može prihvatiti i tekako imamo razumijevanja za određene situacije. Ja to ne bih gledala baš tako jednom bojom ofarbala, moramo biti vrlo objektivni, svjesni smo u kom trenutku živimo i u kakvom društvu živimo. Znači, vi kad čujete poslodavci s jedne strane, a svi smo svjedoci ipak tih situacija, apsolutno se ograđujemo od bilo kakvog komentara, bilo na tu temu, i nekog, ali prosto neki moj lični stav. Svi mi u okruženju imamo trudnice, imamo koje su u radnom odnosu na određeno vrijeme, imamo koje su na neodređeno vrijeme. Koliko imamo društveno neodgovornih poslodavaca, mislim da imamo i nas vrlo društveno neodgovornih u tom nekom smislu. Svjesni smo da mi ipak imamo situacije kad žena u tom najboljem stanju i najpoželjnijem stanju u životu za jednu ženu, samom činjenicom konstatacije da je u drugom stanju, ona je već otvorila bolovanje. Moramo to da gledamo iz te strane. A opet, ja u mom najbližem okruženju, u mojoj firmi, u mom ministarstvu imam žene koje su bukvalno sa radnog mjesta išle na porođaj. Znači, imamo i jednu i drugu stranu i ne možemo to gledati na taj način i ne možemo govoriti apsolutno o nedostatku empatije, jer toga nije bilo ni na jednoj, ni na drugoj, ni na trećoj strani. Znači, još jednom sam rekla, ovo pitanje je otvoreno, radi se ipak o ugovorima o radu koji se zaključuju na određeno i na neodređeno vrijeme. Ako je žena na održavanju trudnoće, ona je po propisima o zdravstvenom osiguranju. Ona crpi prava po tom osnovu. Ne crpi prava niti iz zakona o radu, niti iz zakona
o socijalnoj dječjoj zaštiti kada se refundiraju sredstva za poslodavcu za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo. Znači, ne možemo govoriti to na taj način i opet ponavljam, ta pitanja nisu bila u potpunosti usaglašena, to su ostala kao neka otvorena pitanja o kojima apsolutno u toj situaciji možda nije napravljen ni dobar fiskalni proračun. Mi smo imali nedavno vrlo loše iskustvo, sjećate se, sa izmenama Zakona o socijalnoj dječjoj zaštiti, kada smo doveli bez fiskalnog proračuna do nekakvih katastrofalnih situacija koje su nam se pojavile u nedavnoj plasti sa takozvanim zakonom o majke. Da, ali vas slušaju sada žene, vjerovatno koje su trudnici, koje su ostale bez posla. Dakle, anketa koja je rađena u maju ove godine kaže da je 53% ispitanica izjavilo da je njihov poslodavac raskinuo ugovor, dakle otpustio ih zbog te činjenice. Poslodavac je vjerovatno dao ugovor, raskinuo, kako kažete, ugovor o radu iz razloga što je taj ugovor bio zaključen na određeno vrijeme. Znači, istekom roka na koji je ugovor na određeno vrijeme zaključen, znači on prestaje da važi. Znači, ukoliko je ugovor o radu zaključen na određeno vrijeme, danom isteka roka na koji je zaključen, on prestaje da važi. Što ne znači da je poslodavac dao otkaz zbog toga što je neko trudan. Apsolutno ne želim da se... Ali zbog te činjenice neće produžiti ugovor. To je problem. Dobro, Ivana, pitanje za vas. Unija slobodnih sindikata Crne Gore podržala je ovu inicijativu, je li tako? Dakle, Unija slobodnih sindikata Crne Gore je kao član radne grupe zapravo inicirala da se ova odredba nađe u zakonu o radu, novom zakonu o radu. Dakle, mi smo bili inicijator toga i u jednom dijelu, Marina to zna, u jednom dijelu rada radne grupe smo naišli na razumijevanje ostalih članova radne grupe i takva odredba se našla u tekstu tada nacrta zakona o radu. To smo mi smatrali velikim uspjehom iz razloga upravo svih ovih navedenih koje ste vi, da ne ponavljam, rekli u uvodu ovog razgovora, dakle zbog ukupnog stanja na tržištu rada, zbog prirodnog priraštaja koji nam je totalno u padu, gdje mi imamo sad situaciju da nam je iseljavanje iz zemlje 4 puta veće nego što nam je prirodni priraštaj u toku godine, gdje je bila kuga vlada, posebno na sjeveru naše zemlje, i gdje na tržištu rada konačno mi imamo, naravno ne smijemo generalizovati, ali imamo veliki broj poslodavaca koji upravo će iskoristiti činjenicu, odnosno saznanje da je žena u drugom stanju, da joj ne produže ugovor o radu, a to se govorimo znači o ženama koje se nalaze već pod prekarnim ugovorima o radu, kakav je ugovor o radu na određeno vrijeme koji ne pruža nikakvu sigurnost. I dakle u tom ranjivom stadijumu kada ona saznaje da je trudna i po nalogu ljekara, ovdje prenebjegavamo tu jednu činjenicu, dakle žena može da iskoristi, kako je gospođa Marina rekla, možda neka ili pojedina činjenicu da je trudna i da otvori trudničko bolovanje, ali prenebjegavamo činjenicu da to bolovanje otvara doktor. Dakle, ako je ljekar savjestan, ako on zna što radi, ako je za ženu najbolje da joj predloži da ona mora mirovati u tom osjetljivom periodu, on će otvoriti, ja tako makar posmatram i želim da vjerujem da se trudnička bolovanja otvaraju na taj način. Da li je bilo zloupotreba u nekom periodu kad je u pitanju porodiljsko bolovanje, dakle onih 365 dana u smislu da li će neko svom članu familije recimo zaključiti ugovor sa njim da bi dok je na porodiljskom bolovanju da bi mogao da crpi sredstva od države za refundaciju te zarade, definitivno da se to dešavalo i stvarno da stvari ne treba generalizovati. No da se vratim na temu, dakle Unija je bila zadovoljna činjenicom da smo u jednom trenutku našli na kompromis sa ostalim članovima radne grupe, međutim kako je i gospođa Marina rekla, rad radne grupe je trajao gotovo 3 godine. Taj tekst je trpio iznova izmjene. Znate, to je proces kolektivnog pregovaranja, neko dobije, neko izgubi i negdje se nađu kompromisi u smislu da se od nečega morate odreći vi da bi zarad nekih drugih stvari i slično. U jednom trenutku, a ja ću reći zbog čega Unija slobodnih sindikata zapravo misli da je ta norma brisana iz nacrta zakona, jeste činjenica da je udruženje, poslodavačko udruženje zapravo insistiralo da ukoliko takva norma se nađe u novom zakonu o radu, država da garancije poslodavcima da će im refundirati ukupnu zaradu
te zaposlene dok se nalazi na trudničkom bolovanju. To znači da im refundira i onaj bruto 2, a to su porezi i doprinosi na teret poslodavca. Unija slobodnih sindikata je 100% podržala takav predlog Unije poslodavaca. Dakle, mi smo smatrali zbog svih ovih uslova ranjivosti žena na tržištu rada u Crnoj Gori s jedne strane, pada nataliteta sa druge strane, da država mora pokazati još jednom tu volju da pomogne ženama, posebno, opet ponavljam, u tako ranjivom stadijumu kakva je trudnoća i uopšte njihove ranjivosti, nažalost, na tržištu rada. Mi smo podržali u potpunosti taj predlog tada Unije poslodavaca Crne Gore da se nađe rešenje da država taj fiskalni moment obezbijedi kako bi mogla da pokrije 100%, kad kažem 100%, onda znači mislim na ukupne poreze i doprinose koje pripadaju ženi za vrijeme bolovanja. Međutim, u jednom trenutku mi nismo dobili takvu garanciju da će se to desiti i Unija poslodavaca je iz tog razloga negdje insistirala da se takva odredba onda briše iz zakona, jer bi to bilo opterećenje dodatno na poslodavce, da ih zakonodavac obaveže da žena, znači, koja je na određeno vrijeme mora produžiti ugovor dok je na trudničkom bolovanju, što bi povlačilo zatim i porodiljsko bolovanje. Znate, to može da bude i preko 2 godine. Obaveza poslodavca da ženu koju je zaposlio na određeno vrijeme produži ugovor. Ja lično vjerujem i mi u Uniji slobodnih sindikata vjerujemo da ćemo naći kompromis u daljem toku priče oko zakona o radu. Ovo je jako važna tema i eto, jedna je od tema koja se u vezi sa novim zakonom o radu otvorila sad. A vjerujte, bit će ih sigurno još puno, jer zakon o radu nije samo ovo jedno pravo, ima ih mnogo. Ali ovo je jedno od prava za koje ima sigurno podrška javnosti, znači će biti sigurno velika u ovom dijelu i ja vjerujem da kroz, da kažem, proceduru koja slijedi, a to je usvajanje zakona na vladi, a zatim stavljanje u skupštinsku proceduru, kroz lobiranje poslaničkih klubova, kroz, da kažem, isticanju javnosti potrebe, argumentovane potrebe da se obezbijedi ovo pravo za trudnice, mislim da ćemo na kraju se izboriti zajedno za to. Ja zaista vjerujem i znači moramo posjetiti samo da i zakon važeći, da ovo nije nikakva novina, zakon važeći ne pruža, trenutno važeći zakon ne pruža takvu zaštitu trudnicama, da takva zaštita postoji samo kada su u pitanju žene koje su na porodiljskom odsustvu, dakle one žene koje su na određeno vrijeme zaposlene i u toku trajanja tog ugovora otpočnu porodiljsko bolovanje, njima poslodavac mora za 365 dana produžiti taj ugovor. Ali takva zaštita ne postoji za žene koje su trudnice, odnosno da se tako izrazim, apsolutna zabrana od otkazivanja ugovora o radu trudnoj ženi ne postoji. Znate što je to meni samo nelogično u jednoj stvari? Dakle, ako se u biti zalažemo svi za povećanje prirodnog priraštaja, ili tako, a to je negdje imperativ države, kako onda dolazimo do ovoga? Jedno isključuje drugo. Negdje bi bilo logično da ako se zalažemo za to... Deklarativno, iskreno vam moram reći, zalažemo za to. Jer naše društvo i naša država negdje čak i pričom o tome, kada vi sa predstavnicima institucija pričate o natalitetu u Crnoj Gori, oni će vam reći da statistika Monsata pokazuje da je on i dalje pozitivan, odnosno da generalno na nivou Crne Gore je i dalje u plusu. Tako da ni tu se negdje ne polazi da se prepoznaje da imamo problem, odnosno pad koji već traje i traje i koji će sigurno... A procjene nisu ni malo svjetla, ako uzmemo svjetske stručnjake koji govore o tome, i procjene od 2050. godine ni malo nisu svjetla. Upravo to i to su, mislim, generalno trendovi globalno u svijetu, a evo i, nažalost, preli su se i na Crnu Goru, ali je priča o tome da mislim da, ako se pitate zbog čega nismo negdje svi zajedno sagledali da su ovo momenti gdje možemo da utičemo na to stanje, zbog toga što jednostavno to ne vidimo kao problem. Iskreno, naš doživljaj je takav da ne samo u ovom dijelu koji se tiče zaštite trudnica, nego i inače kada pričamo o nekim različitim mjerama koje bi mogle da postoje i ne samo finansijske, jer kad kažete mjere, onda obično se misle da su to samo finansijske mjere. Strašno je puno nekih drugih načina kako da podržite porodicu da ipak se odluči na više od jednog djeteta. Dobro, nemamo više vremena, već je 7 sati i 43 minuta, ja samo da vas pitam, da li žene, trudnice imaju još neku nadu? Sigurno. Predstoji, znači, proces usvajanja u parlamentu, ako ništa drugo, tako da ćemo zajedno sa trudnicama, ako bude trebalo, dokazati da to mora da se usvoji. Siguran sam da će biti prilike da opet razgovaramo o ovome. Vama puno hvala na izdvojeno vreme. Hvala vam.